Hey, nkarhi mina ndza ku nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you are alerted if you make a new upload. And loko na ri ka Facebook namuntlha ni vona this post yin'wana ya Khalanga Productions kahle ku ri va ta endla event and event yaleyo va lava ku invite Benny Mayengani va invite na ivi host ku va Gagash ivi se no hlama ku ri ta va njhani loko u kuma ku ri Benny Mayengani u fika performer track liya ya n'waxigalani ma swi vona ene yona MC i ta conduct njhani ntirho wa yona hi ku ku na bad blood obviously between the two ma swi vona ka bifaniwa yini ma swi vona so no nga swi tivi ku ri event leyi ta va njhani no Benny Mayengani yi ta ku ri yi ta pfumela ku bukiwa na ku ni tiva ku ri munhu loko i avoid conflict minkarhi yo tala.